Dober dan, iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. Prejšnje Kinotožje smo sklenili s Kraljem Kalifornije, hecnim filmom lanske letine, ki pa je žal obšel naše distributerje in Kolosej. Na še večjo žalost so lani prezrli tudi genialno srednješolsko komedijo Rocket Science. Predstavimo jo mi, tako da razmislimo o njenih idejah. Na predprejšnjem ljubljanskem festivalu ste morda ujeli dokumentarec Jeffreya Blitza Spellbound, ki spremlja dijake in njihove priprave na državno tekmovanje v črkovanju. Tokrat se zazdi, da avtor ne gre nič dlje, film uvede in nosi tekmovanje v debatiranju. Ko pa favoritinja, stremuška in spetkarska deklina, ostane brez partnerja in ko rekrutira jecljajočega poba, si mislimo, da je pred nami izviren posladek. I've ferreted you. You mean public speaking? Like speaking in public? Yeah, no, I don't think that's not very... Resolved that the federal government should support the teaching of abstinence in public schools. From sex. It's a big step up from farming. That was last year's resolution. Yeah, no. Suit yourself. But deformed people are the best. Maybe it's because they have a deep resource of anger. It serves them well. Govor je pomembna stvar. Nazadnje ovenemo, če se ne pogovarjamo. Eni pa imajo z njim težave. Ena najtežjih je jecljanje in je najmanj pojasnjena in obenem najbolj zanimiva in lahko tudi najbolj nadležna. Skratka, govorna napaka presežnikov. Zato s pomočjo filma in diplome Beate Ackermann, Življenje z govorno motnjo skozi oči ljudi, ki jecljamo, zlezimo pod kožo jecljača in si odgovorimo na 4 bistvena vprašanja. Prvo vprašanje. Ali sem neumen? Verjetno nisi, dragi jecljavec. Verjetno si celo nadpovprečno pameten, le jecljanje te je odrinilo od družbe in te obrnilo navznoter, da si se našel drugje. Veliko zanimivih ljudi jeclja. Recimo, moj prijatelj Magnifico. Ali pa, recimo, Simon Popek. Kot programski vodja je Simon Popek pripravil zadnji ljubljanski filmski festival in ga otvoril, krepko rečeno, za en kurc. Je bil pa lif, pripravljen najbolje do zdaj in Popkovi filmski zapisi so nekaj najboljšega, kar lahko preberete. In tu ni več česa dodati. What kind of a name is O. Henry? Not a pseudonym that we all know, but how about Nom de Plume? Does Nom de Plume sound right? It sounds right to me. It was toward the end of the reading that no one seems to have completed. Drugo vprašanje. Le kakšno bi bilo moje življenje brez jecljanja? Dragi jecljavec, človek, ki ne jeclja in govori avtomatično, si težko predstavlja strah pred odpiranjem ust in pozornost na vsak glas, kar je za jecljača še znosno. Proti njemu pa letijo še polena in puščice posmeha. Ampak dvom človeka ne zapusti, pa če jeclja ali ne, sosedova trava ostane vedno bolj zelena. In to naj bo tudi odgovor na tvoje vprašanje. Tretje vprašanje. No prav, kaj pa logopedinja? Ali me bo ona pozdravila? Težko. Kot ni znano, kaj točno povzroča jecljanje, tudi ni zdravila zanj. A oblik je več in marsikaj se da omiliti. You think your case will state that sex is bound to be explored, that adding funds for abstinence is what I will have roared. But such a case has been heard so much that we are bored. Our plan is thus not that. Četrto vprašanje. Zakaj ravno jaz? Dragi jecljavec, verjetno si še mlad in te jecljanje še moti. Kot starejši pa se boš sprijaznil, da tako pač je. Čemu bi obupaval in si s tem grenil življenje? Lepo prosim.
S kovčkom britkih izkušenj stoji drugim ob strani. Zemlja je polna nesrečnikov, pomisli na invalide z neokretnimi udi. Kaj bi dali, da bi en dan migali? Ali špilali fuzbal? Košarko morda? Hokej? Pa ti, ki zgolj jecljaš, ali kaj telovadiš? All this, everything. Oh. Well, I guess there comes a point. See, when you reach a certain age and you're in Jersey or someplace just like it, and you stop trying to figure it all out. You just are glad for what you have. And that just like happens for everyone? Ta svet nekateri gradijo, drugi ga le opazujejo. Jecljač iz raketnih znanosti je tak opazovalec. Seveda bi rad sodeloval in kakšen gledalec bi rad videl, da bi fant dobil dekle, da bi se mu starši pobotali in da bi pravočasno nehal jecljati. Ampak to potem ne bi bilo pravo jecljanje, to bi bil kliše in vlečenje gledalcev skozi kakao. Film sam bi res da zaslužil več, ker imajo ljudje radi klišeje in se radi pustijo vleči skozi kakao. Seveda ne mislimo prav vas, ampak tako, nasplošno. Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje. Adijo. To pa nisem dobro povedal. Afraid of just what was he running from, and he said it's not a fear of success nor of closeness, but of going through life feeling numb. That's why I love the unknown, he said he loves the unknown. Montiram Kinotožje, Marko ga jaz malo gledam. Pomagaš. Pomagam. In če ne bi bilo ITV-ja, bi bilo tvoje delo gotovo težje. Bolj prazno, dolgočasno. Prav, ITV, bravo.